U MLA Kamau Sanram uba Olin Singh Sun hak RPR trik naiwing ula dawa ban pelong dak jintokit halor ka jingkeno pendon kam bakla u MLA barim uba Himalaya Shangpliang ia kapisa kabakat shiklor arpasan lak tingka kabadai ka second installment joka scheme Special Rural Work Program SRWP jong usnam arjar RPR arjar arpulai ya kani ka jingkeno pendon kam bakla ya kapisa la ujor persya dak samla rangba jok Mountain Ram hak khat pra trik naiwing hak ba nakaliang uba HM Shangpliang ula ai ka jing persya tang hadin kat tu ka nepor lingba kilap thai kubor habakren shakilap thai kubor uba olon ula pensya baka office memorandum balapan mi dak tanat community and rural development hak khat saw trik naitung arjar arpulai ka kedau syai bagi MLA ki bala syarem no kimla satya ban pentri kam ya kapisa ka bampat pedan kam bat ma uru kumu MLA uba syajit mai umla satya ban nek kumta halor ka jingkam jong uba Himalaya bak office memorandum ka balapan mi ha ka Henry trik nailur arjar arpsaw kalapun kutno ya ka office memorandum ka balapan mi ha ka khat saw trik nailar arjar arpulai uba olen ula ong bakate ka office memorandum kadai ka bala plelen ti ya ka MLA ba syajit thamai bakin la ban pentri kam ya ka pisa ka basa halor kani ula kedo bakalawan ka shithi nakatanat ha ka hinyo trik naiwing arjar arpsaw nakalyang uba olen ula dawa rupan penpai no ya kani ka pisa daka baong baka jingse ya kani ka pisa kalong persya ya ka office memorandum ula penpa ru ka jingsu kya ba uba Himalaya ula yo boron pak se ya kani ka pisa ha ka santrik naitung arjar arpsaw wat hadian ba ula syarem hadian palat shisnam kata hashwa ban pemi ya ka office memorandum ha ka Henry trik nailur arjar arpsaw uba olen ula penkut da ka baong ba un up ya ka jingtok kit da ka tanan hak ba dai bat kan ni ka bentah fi gadon ka scheme SRWP arhajar arpar fly kaba kadi ka scheme kaba rim jong MLA barim ubal syarem no kani kapisa kadon siklur arpsan lak badya kani kapisa gadkum ko office memorandum kabami ka sautrik buna agos arhajar fly mauru mla syubun kam ngarung mla syubun kam bad lak kedu syang tu balada vila ay wo order ru kamut pinum la syu ban lada ka kam patri lengka pinhap refund itu kisah balo ka fresh wo order lin naik kret tang lada vila ay siteng ka wo order ladro siteng mentangal ay wo order fisilak kasa sasan pojar ya tungisya ya fresh wo order nim syasu mentas bi ay san pojar ladro do arsan aja teka poy hadin bolore election arsan aja pinyo biang dari fresh wo order ke syasu kata ka office memorandum teka memorandum kala keren saya ba lau saya tu ba sisin wat lada ka kam kala pilai wo order lada ka kam kombar sedang lengka rupun pen not bisa kata office memorandum arjar pulai jong ka sotrik agos tiangi ki ba job ro umailat la kedu saya kumne ba however if the scheme is approved by the state government in respect of the defeated MLA this cannot be requested under any circumstances ngaru ngam mereka di Henry ke balongo kalau ba shisnam saubna hedin barem dangla apan ay boru video ban penlain itu bisa ke basiklur option lak nolor kataro kidig fresh bokoder si hajar tali kidig fresh bokoder ki bas 10,000 ka boy ke bamur siklur but arspa atali ki bakhat ar hajar sarspa ka boy ke bamur option lak bamur siklur option lak ay fresh bokoder ka santrik jong julai ar hajar option but hagayo osi plywood video itu bisa kani ka puni gijing itu ti hoi ka office memorandum kami biang hausa tembar Henry terus tembar arhajar saw kamu do mentau sin Oktober November arnaim kami ke office memorandum kami office memorandum ban kastel no ikut office memorandum ko bamuswa kabayangarum sya ayutirum sya namar lada kami ke office memorandum ko batuma ngarong mela syubur kan tu mar balong under any circumstances this scheme cannot be recast now to MLA Brem di hablami kini ke office memorandum batuma kamu lasya yang abang recast tenamar pelasya recast kelawan ke order mata be nyutri nomor laong yang agum ni
Olan Sing Sing 25 Muslim Constituency. Recast of SRWP scheme of MLAs who cease to be MLA. Santri nomor akhir besar. Kamu lasya yang aban penun kamu nak mengai itu bisa. Ngan penun kamu nak berlaku draw bisa. Kata ngayui ke jumpa saya jengwe ni perlu honorable jengi ba dorong ba jengi ba umbal remno ba siapa yang omba kami ke office memandam kalau peniap itu beri. Ka peniap ya kau ikut mentah. Ka peniap ba mangiring lah penekam. Tulah ada kami kan yang memandam matmai ngiring lah penekam. Te kami no kan office memandam arpo hendru September ba ong lah peniap no itu memandam kenang mangin lah bandikas mangike. Tu yang melek leyo bandikas. Nak itu kita larang kita boleh. Kita boleh berang jawab temai kita leok ban simno yang kata pisan lagi boleh korin kita pun nak kamera. Tu nak kasih tinggal le undang ayo tak mesti tengah thok sih department ban subah ban refund no itu pisah kena mengalak mereka sendiri pun nak kamera. Hani gigi ngayo iba hani gigi percaya omba. Nomor bala peniap no itu office memorandum kami usul nomor boleh hujulai lah dua pisah bro. Arna show bermi kata office memorandum balik ladro pada om bagalap peniap. Lada galap peniap ke peniap ya uno ko ke peniap ya no ke peniap hiau tu pelarem bom disu la ebor yang ik batmai ban rikas gaskin. Marba kidi fresh bo order la om pa ba. Nalar kata ide fresh bo order. Shisnem sob na hedin barem. Dang ebor yu male ban ya draw ikusa. Ngasih nolak dang kadai officer. Kalau sudah sih, watang sisni baru saya ngamla mana bos ini no, kata dia rule. Wala dia kepisah kalau do overdrone kalau dia rekat banga, ngapa overdrone ni goi gaskin. Cia ajar tengah hapan pahen no, tambang mentah overdrone. Tekan ni lagi kami mesti tu asyik jenafan. Ketika jim penuh kam bakal lagi pisah pula. Ngalah dep ayu thok sih ke government, sih ke department, bagi dia ban investigate ban likely sih ke police video. Ban lap igi jisya bagi dia berpen pahen bisa ban polisi dong dia usah kita boleh bawa untuk apa nomor pi ngalah keren ni leader ngalah kane kamdi gejing tak jungai ke nono parti kamdi pengakta ke government kane di kam jung apa office video war situ bakal apa yo fikli yo ke government ke gejing di ber parti no ngamdon jing di ber parti kane kam junga kum legislator ber kikli ela ke konstitusi ngamdon jing di biya ka parti aja mang khebe tu ngamdon parti biro lagi. This is my kane gadi tengah ke kam jonga ke jing di office video berkitu ba inbox tu. Telah dadan kam masa keren juga komen. Ni ka ta ka privilege mah. Balada ngasusya ro I'm not fit to be leader. Ngah banjeng pemenilai percaya ke nono bijis ni. Ba ngan seperhat ngan pai ka department kale tikbun gilat kulti ngan seperhat. Berbalik video supply jika pisah klaim gonorim klaim dapat ya ke jing play bom syong ke bahadin sistem sau benai berkat Julai santri kespilau sistem sau benai tu dan play pisah bodoh melero dan don bor kum nomon authorize video nomor basisin balarai munafi kamdon hok syuk pun tang penor kami pisah kudasa ka syong ho meleu bajok penor kamera personally ngalah khot yo tulah priang bala bakla tengah bamela bakla balik memang refund no yo. To ngantip pele. Kena kata-kata dong sih ngathok sih department. Bahkan le kan. Di officer agriculture, basu in charge. Shuaga MP election ki transfer no ibarim. Nomor no tu video ibarim no. Member bansis bomlong shu male. Ulo ong yo ban play ya kan bisa berdasal no. Video ong kam doi karul kam syasi ko pin kam api. Tuang lar fikwa bangan play kan bisa ngan panjibin ada si lan ne director. Tengah dengan sejak muncul. Dan lawan video tengah hading election MP. Itulah kai gajing istu jumur joki ngamtip bagi draw ini bisa play bisa. Tu nak kata dong kalau thok juga department ban buat benda kan kam ban simok sim ban pen final ro kan bisa. Kenapa mengalak ban pentri kam nak bentar jimu tu berba.